Tusonga na mbele Matuku mavuthu itina wa kisese cha Mutongoi TV kumulika Sukulu wa musingi wa Muusini ulau Ndalani Yatta kauntini ya Masaku na withiitwe na myako mithuku Sukulu nutethekie Kwakiwa Ilasi itatu ni MC awadi ya Ndalani Francis Kitaka Asyai sukuluni honi meweta menzie misingi ya Ilasi na mekala meteele andu ngoo ulau kumulika Ilasi pale mamianda serikali kulikilela na kuitana Sukulu meweta wina myako mithuku na muisio kwa amanyiw'a kabindani katwendete mbuane bench kana ben musau nokutweleza Sukulu wa Muusini primary na ulau withiitwe na myako mithuku yuyu ina sula mwao itina wa MC wa kisese cha Ndalani Francis Kitaka kulikilela na Kwaka Ilasi itatu sukuluni oyo ondola Asyai na amanyiw'a sukuluni oyo mekotania yoka wengi yoka yatubalukiria Ilasi itatu na sena situ sienda na thina wethi aba ibandu kusona kwekana na tiende MCA wito Francis Kitaka no na twiyete na twina shukrani nyingi muno nundu wa kutwikanesa wa sisia no na myako sukulu wito yuno wambeye kuonania sura ya sukulu nundu ithite na twa tendebyo ona bai sukulu onge area ya Yatta na gwata wito kwa na shukrani kula kwa Francis MCA. Thank you very much. Ta musamu wa ICD dina sukulu wa Muusini be ngwe nena tunga mubea undu kwa Ilasi situ simine tukwa ni MCA betu abalukilwe ni Ilasi na mundu letwa uye mundu la wambe kutute kambu si mheshimiwa witu Francis Kitaka ni musei wa sukulu ino na ni yokie yabaluka lela yabalukile nitauye mbu bawe anene maito na mheshimiwa witu Kitaka ni wokie ba na asisa sukulu vitu na atwakia Ilasi itatu na atwakia Ilasi itatu nitiwa moyo muno niwe nundu nutwikite neza pio nutukileti sukulu ya Muusini kaitina vilingi wa mavuthu kumulika sukulu oyo ulau withiitwe na myako mithuku na ila ni muisio kwi amanyiw'a ni nthini wa sukulu oyo wa Muusini primary na vala Asyai na ene ianda kivathukanio maendeea na kumia witano kula kwi andu ngoo ya ulau opamwe na serikali kwisala kinandu cha CDF cha kiliombunge cha Yatta kulikilela na kuitana sukulu oyo kumana na myako mithuku ila ikumbelete sukulu oyo lakingi tu ukula cia Asyai ma Muusini CDF no tegwa agula kungene gukuma ende Muusini ndi aisaubika na natiye tathwa ni mheshimiwa witu nienda umulilikania MP Basil ni watu twa mutabisie ta mukunia simu ta mweani tubalukilwe ni sukulu na twatha kana nuku kautwakia Ilasi no munde ndaisaubika na nenge kuungi nundu no twigwa aneza kana CDF no igukuma mheshimiwa mbua ila twigwa thukite ni Nino na teina Ilasi sofa utulilikane no ililikana kana no watu athie Ilasi kuma cia baluka ukotwakie na kwacio mulasi ethabe omunene onge utono twigwa ate akoka akatutethesia nundu itenzie misingi ya Ilasi ingi itatu na nitaiye mundu twakia na ithi twina thina nundu kwina njaa na tithina atethesia anene maitu ni moge matukwate kwa matukilie ciana citu ciisomea itini iyo tukulia kana CDF ni yoka ba Ilasi twendete misingi ta Asyai makejumia tukeko maundu masio tukenda musingi noto ni tukathela kwa tukulio kwa ndayate kai tukwato kuoko tukainambe twisenga lekoni ya social muna kukio no baluku nundu alimu maitu mekali tomatiye isi ana isio kenda mo matone kwimba maisha ya na inge na twikula makona utethi nundu isio na sukio no baluku kwa CDF tukule kwa ndaya ye yumelie eke meko masio nundu mwe withaulia ni na maundu ma CDF please make effort ututethesie nundu yu asisia ni twenzete misingi itatu twina Ilasi itatu ba twenzete misingi nundu twina wendi lakini utonyi twina uo uti ukulia we ona ngavana ona miradi yonthe leto na kwithetwo na ututethesie nundu ithi twina thina kulingana na wasisia ona ciana citu no cienda support ona tega iba kwatikana utethesia maundu ma mikalele ya sukulu ututethesie nikana tuone ndwe ndaona koko kwako thini wa sukulu witu
Gelipotea bilingi wa mauvo Mutongoi TV kuma va Muusini primary Ndalani Yatta nyenita wa Ben Masaku.